imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, tymi słowami rozpoczynamy przeżywanie dzisiejszej uroczystości. A radosną pamiątką dzisiaj przeżywamy dnia, w którym nasz Pan Jezus Chrystus wstąpił do nieba, aby zasiąść w chwale po prawicy Boga Ojca. Wierzymy, że po życiu ziemskim rozpoczyna się inne istnienie wieczne, życie wieczne, o które na pewno musimy zadbać tutaj, żyjąc w życiu ziemskim. Więc prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, abyśmy nasze życie ziemskie dobrze zrealizowali, abyśmy wypełniając Boże przykazania, realizując swoje powołanie życiowe, osiągnęli radość życia wiecznego. Niech Jezus Chrystus wspomaga nas w tym wszystkim swoim błogosławieństwem. I podczas obecnej mszy świętej w szczególny sposób pragniemy modlić się, nie polecać Bożemu miłosierdziu świętej pamięci zmarłego Leonida Prudilko w 13. rocznicę po śmierci, zmarłego Mariana, Nadzieżdę, wszystkich zmarłych z rodziny Prudilko, a także zmarłego Anatolia i Nadzieżdę i wszystkich zmarłych z rodziny Sieniuta, prosząc, aby dobry Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w niebie. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy z czystym sercem uczestniczyli w tej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błago, Najświętszą Maryjo, zawsze dziewico, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Zmiłuj się, Panie, nad nami, Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj.
Módlmy Wszechmogący Boże, w niebo wstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Першую кнігу я напісаў Тэафіле пра ўсё, што рабіў Езус і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, у які ўзнёсся, даўшы праз Духа Святога загады апосталам, якіх выбраў, ды перад якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі ў шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валатарства. І калі разам елі, наказаў ім не адыходзіць з Єрусаліма, але чакаць абяцанага айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралевства Ізраіля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай, але прымеце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусаліме, і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». І, сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна ўзіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад імі у белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядайцеся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слова Божае. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Pan jest łagodny i miłosierny, nie skory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Niech Cię wielbi, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosław Twoje wyznawcy. Niech mówię o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Aby synom ludzkim oznamić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Читание послания святого апостола Павла до Эфесцев. Браты, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и открытия у познания Его и просветлил очи сердца вашего, каб вы ведали, у чым надея покликания Ягоное, и якое багаті славной спадщины Ягоной для святых, и якая незмерная величин моцы Ягоной у нас, верующих праз деяние могутной силы Ягоной, якую Ён выявил у Христе, коли воскресил Его з мертвых и посадил праворуч себе на небесах. Вышей за усілякае княжанне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за усілякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. Усё пакарыў пад ногі Ягоны і паставіў яго над усім галавою касцёла, які ёсць целам Ягоным, паўнатою таго, хто нахапляе усё ва ўсім. Гэта Слова Божа.
Лучше казані нове, аби сни не миловали, як я вас умиловала. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię ogłoszone będzie nawrócenie, odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy i wy jesteście tego świadkami. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu poklon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo Pańskie. Дорогие дети, якія перажываюць і дзякуюць Богу за сакрамент Эўхарыстыі, перажываюць белы тыдзень, паважаныя бацькі, мілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, перажываем сёння урачыстасць в небаўстąpienia, в небаўшэсце Езуса Хрыста. Так як на пачатку святой Эўхарыстыі было зазначана, гэта тая урачыстасць, которая акцэнтуе справу эсхаталогіі, а менавіта той навукі, которая датычыць нашага жыцця пасля смерці. Мы добра ведаем, асабліва як веруючыя людзі, перакананыя і верым у гэта, што пасля смерці нічога не заканчваецца, распачынаецца іншае бытаванне. І так як зазначае навучанне хрысціянскае, гэтае бытаванне, гэтае жыццё вечнае, у асноўнай ступені залежыць ад нашага земскага жыцця. Як я пражыву гэта земскае жыццё? Гэта не азначае, што чалавек павінен штосьці кардынальна змяняць у сваім жыцці, шукаць якіхсьці спосабаў закрывацца у кляштарах, у манастырях, каб пасягнуць жыццё вечнае. Цалкам не. Бог кажа і вучыць нас пра сваю прадбачлівасць, што кожны з нас чалавек унікальны, і гэта унікальнасць праяўляецца ў нашым пакліканні, ў нашым жыцці. Усе тыя абавязкі, которые я выконваю, моя прафесія таксама, тая сітуацыя, у якой я жыву, моя сям'я, мае блізкія, тыя людзі, которые знаходзяцца навокал мяне. Гэта ўсё учынена Богам для таго, каб я зрэалізаваў сябе, як мы ўжо зазначылі, як унікальнае стварэнне, як унікальны чалавек. Менавіта ў такіх абставінах, дзе я жыву, дзе я працую, дзе я рэалізоўваю сваё прызначэнне, Бог кажа, што гэта тая аказія, каб пражыць гэта годна і добрае жыццё, каб пазней за гэта ўсё атрымаць узнагароду жыцця вечнага. І, браты і сёстры, ад гэтага менавіта будзе залежыць, ці гэтае жыццё будзе ў вечнай хвале, у вечнай радасці, у небе, як мы кажам традыцыйна, ці яно будзе таксама назначана пакутамі, у пекле. Напэўна, сёння Пан Езус, як мы пачулі ў святым Евангелі, для сваіх вучняў і апосталаў, для кожнага з нас указвае той цэль неба. В небаўстąpienia. Гэта менавіта тая таямніца, праз якую Езус Хрыстус паказвае, што перад намі.
Мы добра таксама разумеем і памятаем з навукі катэхізму, што неба — гэта тое месца, дзе няма цярпення, дзе няма якіхсьці патрэбаў, дзе чалавек жыве ў вечнай радасці, дзе ў чалавек знаходзіцца ў той сітуацыі, калі мы будзем мець тое пачуццё адной вялікай сям'і, будзем мець пачуццё любові адзін да аднаго, не будзе якойсьці селекцыі людской, што гэты лепшы, гэты горшы. Бог менавіта перад намі адкрывае гэтую перспектыву. Езус Хрыстус гэта выслужыў нам сваім з мёртвых паўстаннем і таксама яшчэ раз прыпамінае пра гэты цэль, праз таямніцу в небо вступення. Напэўна, кожны з нас, браты і сёстры, справы жыцця вечнага, над гэтымі справамі мы задумваемся толькі, можа, тады, калі перажываем якіясьці цяжкасці ў жыцці, калі чалавек, не дай Божа, сутыкнуўся з хваробай, тады мы задумваемся пра жыццё вечнае. Альбо калі ўдзельнічаем в погжэбе, ў пахаванні, асабліва маладога чалавека, тады таксама чалавек задумваецца над жыццём вечным. Можа, задумваецца тады, калі адведвае магілы сваіх блізкіх, пытаючыся рытарычна, дзе яны знаходзяцца, ці я сустрэнуся з імі. Можа, таксама задумваецца падчас урачыстасцей усіх святых. Але, браты і сёстры, думаць пра жыццё вечнае — гэта не думаць, напэўна, гэтымі страшнымі думкамі, што як гэта будзе адбывацца, як смерць будзе мая рэалізоўвацца, як я адыду па ўзнагароду да Бога. Быць прыгатаваным да перспектывы вечнага жыцця — гэта, напэўна, змагацца з гэтымі слабасцямі, і з хваробамі таксама, і з смуткамі рознымі, і з праблемамі. Быць прыгатаваным да жыцця вечнага — гэта, напэўна, цешыцца гэтым земскім жыццём, выкарыстоўваць гэтае жыццё ў добрым гэтага слова значэнні, жыць так, каб пасля сябе заставіць той след, который будуць наследаваць мае блізкія, не страціць чалавечнасці, не страціць, напэўна, тых фактараў і вартасцей, которые мы цэнім у іншых людзях, мець, напэўна, прабачаць, умець, напэўна, радавацца ўсяму таму, чаму Бог дае, умець дзяліцца ўсім тым, што Бог мне дае, сваімі здольнасцямі, умець апаноўваць свае эмоцыі, напэўна. Мы добра ведаем, колькі негатыву уносяць гэтыя непатрэбныя эмоцыі, эмоцыі ненавісці, гневу, можа, непрабачэння ці іншых слабасцей. Менавіта унікаючы гэтага ўсяго і так жывучы, чалавек, напэўна, і пацвердзіць тое разуменне, што ён прыгатаваны да жыцця вечнага. І гэтая перспектыва не будзе чымсьці далёкім, не будзе чымсьці непрыемным, але, напэўна, будзе спрыяць перакананню той думцы, што, дзякуючы майму добраму земскаму жыццю, калі я сягну вечнае жыццё ў небе, то я сустрэнуся сваімі блізкімі, я сустрэнуся сваімі знаёмымі ў тым месцы, дзе не будзе, як мы ўжо зазначылі, тых праблемаў, цяжкасцей, дзе будзе вечная радасць. Напэўна, браты і сёстры, яшчэ раз зазначае навучанне Касцёла, мы не падходзім да гэтага як да якойсьці байкі, мы не падходзім да гэтага як да таго, што не датычыць мяне, што гэта будзе касацца кагосьці іншага. Мы добра ведаем, што Езус Хрыстус праз сённяшнюю ўрачыстасць прыпамінае нам, што гэтая перспектыва датычыць кожнага чалавека, і толькі ад мяне будзе залежыць, ці гэтую перспектыву я асягну, і гэта будзе вечная радасць, ці я страчу гэта ўсё праз слабасці, праз якіясьці грахі і занядбанні. Мы сёння ў асаблівы спосаб, перажываючы урачыстасць в небо вступення Пана Езуса, дзякуем Богу за тое, што Ён даў нам магчымасць асягнуць вечнае жыццё, што Ён нам даў, як веруючым людзям, паўнату сродкаў, каб асягнуць жыццё вечнае. А пэўняў гэтых сродкаў з'яўляюцца святыя сакраманты, которые мы можам прымаць. Пэўняў гэтых сродкаў з'яўляюцца таксама Божае Слово, которое мы можам разважаць і рэалізоўваць. Пэўняў гэтых сродкаў з'яўляецца тое, што Бог дае нам магчымасць рэалізоўваць нашае пакліканне ў святле нашай штодзённай веры. Няхай добры Бог надалей успамагае нас сваім благаслаўленнем, каб мы, верна выконваючы Божыя наказы, жывучы нашым штодзённым жыццём паводле Божага Слова, асвячалі нашыя штодзённыя абавязкі. Няхай гэта ўсё прычыніцца таксама да таго, каб мы ўсе разам змаглі асягнуць вечную радасць у небе. Амен. Wyznajmy naszą wiarą. Wierzę w jednego Boga. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, który jest naszą mocą pochodzącą z wysoka, skierujmy do Boga Ojca nasze pokorne prośby. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby pamiętali, że ich ojczyzna jest w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy, którzy wypełniają ostatnie polecenie Chrystusa, aby ich trud wydał błogosławiony owoc. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych braci i siostry. Podczas obecnej Eucharystii w szczególny sposób polecamy Bożemu miłosierdziu zmarłego Leonida, w 13. rocznicę po śmierci Mariana, Nadzieżdą wszystkich zmarłych z rodziny Prudzilko, zmarłego Anatolia i Nadzieżdą wszystkich zmarłych z rodziny Sieniuta, aby dzięki zasługom Chrystusa mogli zająć miejsce przygotowane dla nich w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy ożywieni świętą nadzieją, z wiarą oczekiwali powrotu Pana na ziemię. Ciebie prosimy. Ojcze Niebieski, usłysz nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie. Spełnij godziwe pragnienie ludu, który wspomina zmartwychwstanie w niebo wstąpienia naszego Pana Jezusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Ofiara z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, pokornie składamy Ci tę ofiarę w uroczystość w niebo wstąpienia Twojego Syna. Przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, abyśmy całe życie kierowali ku niebu przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Ziemia chwały Twojej. Który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan, Twój Syn jednorodzony, wyniósł do chwały po Twojej prawicy zjednoczoną ze sobą ludzką naturą.
Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący i Wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, lamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstania Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłość razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O zmarłym Leonidu, Marianu, Nadzieżdzie, Anatoliju, Nadzieżdzie. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Twoje przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego. Ojcze nasz, Ojcze nasz. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Panie Jezu Chryste, niech przyniesie. Który gładzisz grzechy świata. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, laskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuję, jednak nad wszystko miluję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żaluję same złość, jedyny dla Twej miłości, bądź miłość.
Módlmy Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemię kosztować Bożych darów. Wzbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus jako pierwszy z ludzi przybywa z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twoim. A które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawi. Święty Michale Archaniele, przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, niech go Bóg pogromi. A Ty, książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Najświętsze serce Jezusa, niepokalane serce Maryi, święty Michale Archaniele. Bóg zapłać wszystkim Wam za wspólną modlitwą. Jeszcze dzisiaj przed nami mszę świętą o godzinie 11, 17, 18:30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. A teraz dla naszych dzieci odbудется благословление i poświęcenie, świadczenie medalików Matki Bożej. Мы добро ведаем, что медалики, крестики, все, что мы носим, это не украшение, это не толькі якісь традиції, але гэта той сімвол, дзякуючы якому я, напэўна, прыпамінаю свае абавязкі, прыпамінаю тое, што я знаходжуся пад апекай Бога, пад апекай Найсвяцейшай Панны Марыі, молячыся, напэўна, гэта ўсё павінна, гэта сімволіка, забавязваць і прыпамінаць нам усе гэтыя справы, усе гэтыя абавязкі, заахвочваць нас да малітвы, каб мы, напэўна, прасынаючыся, адразу узносілі свае мадлітвы і прасілі аб Божым благаслаўленні, аб апецы, каб Бог сцярог нас падчас гэтага дня і, напэўна, усялякую небяспеку зла аддаляў ад нас. Па гэтаму асаблівы спосаб будзем таксама зараз у гэтай інтэнцыі маліцца. Благаслаўляем Цябе, Ойче, які любіш кожнага чалавека, Ты паслаў у свет свае слова, якое прыняло цела з беззаганнай дзевы, стала нашым збаўцам і першародным братам, падобным да нас ва ўсім, апрача граху. У Хрысце Ты даў нам найвышэйшы ўзор святасці. Касцёл аддае яму пашану, як дзіцяці, і, углядваючыся ў слабае немаўля, якое ляжыць у яслях, праслаўляе ўсемагутнага Бога, праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі. Адчуваючы глыбіню Тваёй любові, Касцёл становіцца агорнуты агнём Духа Святога, яго Хрыстус удзяляе для адраджэння людзей. Углядаючыся ў яго святыя раны, ушаноўваем найдаражэйшую кроў, у якой спасылаеш для нас ачышчэнне. Радуючыся з мёртвых паўстанняў небаўшэсцю Езуса Хрыста, Касцёл ужо атрымоўвае прадчуванне хвалы святога абранніка. Таму пакорна просім Цябе праз заступніцтва Маці Божай, благаславі гэтыя медалікі, няхай вернікі, якія будуць насіць іх і ушаноўваць абраз Езуса Хрыста і Найсвяцейшай Панны Марыі, маюць у сваіх сэрцах іх прагненні. І так, як цяпер носяць у сябе вобраз зямнога чалавека, так калісьці няхай прыпадабняюцца да чалавека нябеснага. Просім аб гэтым праз Хрыста, Пана нашага. Амин. І для нашых дзетак пасля святой імшы раздадуць гэтыя медалікі, якія можна будзе адзець на сябе, трэба адзець будзе на сябе і, напэўна, насіць і маліцца да Бога праз заступніцтва Маці Божай. На сённяшні дзень прыміце з верою Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Нех вас благослови Бог Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.